Anya laki din! Sikan ti mangidagas ka ni Amara ija pagadalan lakay. Siya kunti mangidagas ken kwa na. Iso na laeng. Ano sa mapansukunan no aldaw amal pasti klase da? Wen lakay, itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na intunal daw. Ano sam ti mangsukon ken kwa na akaduam pay ni bunso bakay? Wen ka di lakay, anya lakit din. Nadagsin met ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na iti school. Lakay, basic lada kita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunat ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipaawir ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dahita bakay? Iso nga awan problema iti day talakay. Basic kunaktumat. Anya lakit din. Anya matanday talang am ikang. Ha? Apay mare. Apay, awan sarming yu ijay balay yo. Tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan. Kas kalakaan anak atakong. Ha? Apay mare. Kita man day talangam. Kas kamula katulong dagiti duwang nga anak mo. Una yan day tanga itsuram. Unay kan mare. Kat pud naman. Hay, apaw. Uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Una yan ni Panyang, no makasaugan ka. Kunamot lalo, ay na. Ay, isupay Sapay no agsasaw kat dire-diretso. Awan pre no tingiwat na. Ay bay amon mare. Saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po nga minmat nga agpaapektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo natan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare. Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao no diti pa nang ibabada iti padada. Launay mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya lagi din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol di rupa na tapno bagaan na ka iti kasta. Jak amo man iti dayja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga rod mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hua! Imbagam kumaakan kuha na nga okay lang akas lagad tulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno timbaga. Inaldaw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang ama pa ni jay pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay na, nagdulpet da akitaan. Madlawasaan ang alabaan dagiti shoes da. Iso asaan man na sumanauday ya Panyang. Tama nga no patayabag ti banga-banga na. Anya laki din. Duapay lang ti anak na. Ngam kaslamat ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro, kaslanton takong ababoy. Si kakit di mat mare. Ang mga nadamakangagan ka, narigatan. Kat, anya ko mano at damakangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapud numot. Anya? Nakauyaw ka matin mare. Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagakla ang tipudno ang nakita.
Agro-pro pa talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akaslaawan inada. Anya? Amerisem ka diti imbagak mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akaslaawan mangay aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga oray kasla katulong ti inada ako nam. Ngam sila ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga guyaw, agsarming ka nga umuna mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayjay amiya ko naktumat. Apay manin aya. Anya manin din panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulap ko. Kayat ko atong pan dayjay a babae. Apo, nasabat mo itay. Ngam saan mo matatinong pangarod. Sa ita nagawid kang kundi ungot ka nakasta. Anya? Wag paiso ka matlaang. Tinungpam ko maitahin Ay, sumanao ka. May sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti unget ko. Nanyalaki din. Kit agungot ka lata. Awan mit parikot iti day na. Diyoray man agkisew ka iti mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Nya ti makagapaw. No, apay akas na unay ti pungtot mo. Siguro, basol mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na mare. Ay, wan mare, apay kit din asaan? Uho, pagarup na siguro nga iso ti kanunungak. Ngam ay, nagbiddo ti loko apanyang. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado akas taon ay manantigura na ken ka. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Oray manuguraan nak ititong palbiyak. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan mare. Husto ka iti daytang impagam. Ay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam itikas jay nga ugali na, ay naapaw, jaklamon. Sa bagay magkadi Ay, kundi uyaw dumat. Nga miso ang mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuana, surun kuan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wan nagpay sumare. Kita ama, kita ti sapatos da. Di maysa, narakrakan. Di mat sapatos di maysa, madlaw asaan anay lablaba. Ay, Diyos mio, marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Ta saan naman lama si kaso dagiti anak na. Nakunapay ni manang lani kanyak idi na minsan, adda kanukuto na day tababae nga anak na. Anya? Awan mat unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Husto ka iti day nga imbagam mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio. Kundi uyaw, ngam di namot maasikaso ti anak na. Kasla awan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha?
Adala kaya't ko sa lodsuden man, kumare. Anya hindi ta pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko ang nag-awit iji balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalod sodag no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga? Saan na na ibagakan kagaputaan mo na abasol na? Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang, akasla ka no aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni Ikang, kumare? Wan, sangon-sango nga imbaga na day ta pare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni Ikang, ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas tauna epungtot na kanyak. Uyawan na ni Ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo. Akaslawan mangas asikaso. Ay, anya lakit di. Salbag ka? Kundi ungit ka kanimiya. Ngam si kamagam dakin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga kani Ikang. Akas la katulong kadagiti anak na. Alaman? Kwa? Ay naapo, panyang. Naguyaw ka itipada mataaw. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uri kas la katulong tilangan ni Ikang. At least tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Sika ngay, mas asikasom ka di itinasaya dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa apastra kan ida iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Ken oray sana nalaban ti sapatos. Kas kadabagda. No ni Ikang, kit kas lakatulong dagiti anak na. Dagiti anak mo may, kas laawan inada mga sasikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mama panaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yaw? Kahit Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. anya? Jay shoes ti inauna nga anak na. Marakrak-rak pa yan. Kanya ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagit ang arod kat ti saan ang makita ni Panyang. Ibaga anakan ka akas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom ida itinasayaan. Ay wan kan saan akinuto ni Amara? Nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan anadulpet akitaan dagiti anak ko? May labak ti sapatos kan bado na itinasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan na mata makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi. Amom, si Kapanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay ang mapanday di pagadalan. Si kakit di mat mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buog ti anak mo a babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo? Ngam dagiti anak mo? Kasla awan inada? Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat? Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo. Unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada, Kauray adda ka lang dito balayo. Nadalos ti kaus mo. Kanakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo. Ay, yakam mo. Kwa? Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo. Anya lakit din.
Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyangkan ka, iti dayta nga imbaga mare. Ni Panyang, agsakit tinakam na kanya? Aha! Tupay, ti awanan ba na babae? Anya? Ay, sika talaga. Kat, pudno matimbagagakan ko na. Idi nga min binagak day jay a babae. Ay na! Kasta unay kano arurod na kung nanilakay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami ijay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na ka. Ibaga na lang ang na sakit tinakam na. Kailipak ko, dahito kinalyo at kulap ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kinkuhan ako nagtuman. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalik-liklikan nakmatang. Ha? Ay, saan, Mare? Ha? Lislisyan ka laang. Tama nga no ibagamanin kanya kakasla katulong. Nang runa kad sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ijay school. Si kakit di mat mare. Syakit di ati rumbong amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanyak. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Anyat ibagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akaslaawan inada. Ha? Pasensya ka kuman mare, no anya tinaibagak idikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, Mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita, sikan, ti mababain ka ni Ikang iti kasya na ibagam iti kalabays. Lakay. Kunam lang amin no nasaya day tanging kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak mo ten iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidan? Tangay kit kunam nga rod anak amiris ka. Ay kit asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam. Ti anak ta, tinto na rin. Ayos lang nga grupa kakatulong. Lucky day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki dig. Agluto ka man, iti pangaldawan tayo, Shirley, bakit? Wan, agluto akto kalpasan ti panaglabak. Agluto ka ba ikit di Sakan to ang laba, kalpasan ti panagluto. At dapay kaming ti papanak inton madamdama. No awan ti aramidem, mabalin mo't asikapay laang tagluto. Ape asyak ti iba umukit ka ba ilam, mag-aramidin dayta. Kas makita mat, adupay timurang tayo nga igalgal ko. Tumulong ka mat Amumot asyak tinasapa ang nagriing itay. Taintulod ko pa iti anak ta iti pagadalan. Anyat panagkitkitam kanya kaya, robot. Bakit? Trabaho ti babae tagluto. Anya nga rod ti kayat mo. Mabamban nugak ditoy, kat sika agil ilad ka lang dita. Awan mo nga ron ti pagtrabahowak, bakit? No di ka makauray, agluto ka laangan iti itlog dita. Kas nakunak itayan, una agpay ti aglaba, tamangan numasapa man ng titudo na. Awan mo't ti kunam agumatang kay ti washing machine, wano spinner la kuma, tapno sa anak mo't amarigatan unay. At yan ti order mo, aputo, Mare Shirley. Agyaman aklaunay ta intulod mo, Mari Aimee. Wan tamok abisi ka manan, Mare. Kas kalarubot iti kasta kinagagat mo. Ay, wan nga rod, Mari. Saan mo tin amalmal pas ti trabaho dito'y balay? Kat nilakay mo ngay. Ada nabirukan na, pagtrabahuan na. Napan iti ayan ti gayem na, Mari. Imbes at tulungan na ka iti trabaho. Ay, sabali ti mindset da di at tao. Aba ilamot, aramidem kuna na akanyak.
Na yun, Mare. Uray ka ba alam? Tulungan na kalata humamat Nairwamon, mare. Manu atawon nga minin nga agul ulima ka. Bagbaga ang Mare. Amo ka nairuam ka iti trabaho? Nairuam ka asika ti mangar aramid iti amin. Nga makarik na kumamat ati asawam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mike. Kumusta ka matandit ha, Jake, anak ko? Amangan mo't nga mabambanog kaunay dita. Nanang, agparikutak nga road. Anya ti parikot mo. Kasanumot nga min, Nanang. Awan makukwarta da tao. Kasano nga awan? Apay, gas-gastusin nyo amin, ti matmatgadan nyo ay ha? Awan nga road, Nanang. Pulos. Awan ti kwartak ita. No kasta, agawid ka pa'y lang dito'y lugar tayo. Agawid ni manang mo into no may alawas. Lukas na, matuloy ti bakasyon ni Manang. Wan, iso nga agawid ka kitdi pa'y, tapno makapagbanding kayo magkadagiti kakabsat mo. Apay nga may nga ada ka dita ah. O sige, Nanang. Agbiyahe ak nga road adagos, intong bigat. Agim impake ka, mat, Jake. Imawag ni Nanang itay. Anya timbaganakan ka. Agawid ak kanupay iti lugar mi. Tapno makapagbanding kami kadagiti kakabsat ko. Agawid kami ni Manang. Apay mat adi mo imbagbaga kanya. Manong nga aldaw mo nga inyay. Ijak pa'y sigurado. Depende ah. Agtiksak to ka. Ayun gayam. Ikanak man iti pagplitik. Na, awan apulos ti kwartam dita anya. Awanan. Iso nga ikanak iti pagplitik tapno makapagrubwata kon. Awan ti planom amang itugot iti anak mo. Saanan? Ang mga numabayaganak ijay. At amumad nga agad adal ti anak mo. Anya? Nangyaga kitinatangkan prutas, Shirley anak kao. Agyaman naklaunay tatang. Dakkel at tulong day takada kami. Day, ti asawam gay. Napan ka din nagtrabaho? Ay natatang. Dayjay pa'y laeng matikunayo. Sadot dayjay. Manu abulanan anagililad laeng dito'y balay. Ay katayan na nga rudan. Diyak mat makita. Nagawid ijay lugar da. Tagawid ka no ti kabsat na nga OFW. Ay katapayasan kayo asimurot iti apukaw. Awan matimbagada sumurot kami tatang. Aniya? Diamot lang kaya timapan ijay no bilang man tatang. Isupay kat di apaka-stress ak no addamanin ti mangag ko. Wala. Ngam intugot na kayo kumamit Tapno maam-am muna kayo ba at nagiti pamilya na Kasano nga road tatang, kat kasla di damot interesado ang makiam-am mo kada kami iti anak ko. Kaasi kamot, Mare Shirley. Ay, talaga akaasi akmare. Sipod inaklon ko day ta Jake, aging gaita. Parikot la akanayo nun ti sumangsangbay. Kas kumaita, nagawid manen iti lugar da. Imbes nga agsapol iti trabaho na, tapno matulungan na. Narigat ti kasta, Mare. Makapauma nga rod mare. Gaputa ikarkarigatak nga aramiden amin at trabaho dito'y balay. Gaputa amok tag diskarte iti kanan me. Awan matanti kuna na nga agunay. Siya amon amin nun. No syakla ang ti kasta ti asawa na, ay. Sina akon, Mare. Wan nga rod mare. Makapauma nga rod. Uray day ta tumulong ko mga agluto kan aglaba. No isumat ti may tulong na, Mare. Ay, awan mare. No adda dito'y balay, agililad laeng. Kas iti sigod boy-boyaan naklaeng agungunay. Manu atawanen akasta mare. Maumuma akmeten. Iso lang nga iso, ireklamo.
Awan ka di ta aramidin nyo itatatang. Awanan anak ka. Naiwayway kumitain tinuang ka. No, okay lang kada kayo. Mabalin ka di, ada kayo pa ilang timang sukon iti apo kuyo iti pagadalan inton madamdama. Apay, sa dino ay ati papanam. Mapanak makipurdiya, tatang. Purdi ala ka na yun ti aramidam. Kas kala di mapampandaw. No choice, tatang. No sa anak nagtrabaho, agbisin kami iti anak ko. Ay, sa bagay mo't kit di Awan mo't ngamin tinamnamaak iti asawa. Robotak siguro iti imatang na tatang. Basit laangan, sina akong dadya tao. Ay, sana kasta anak ko. Pagsaritaan nyo kit di anaimbag di parikutyaw. Uray manupay asaritaan, no na ito lang ti kinasadot na. Ay, awan lat amok tatang. Na, apay ay. Kit no ididamo kit nagagot mo ni Jay. Pakitang tao lang dayjay tatang. Nagawid ka mat gaya man. Ito alas 12 pa Sa di naman ang tinagapwam. Sa dino kumapay ti daduma papanak ngay. Napanak nagdiskarte iti maigatang iti bagas. Sigurado nga awan man yung ti bibiyang mo maibus. Awan nga ruti pagtrabaho, bakit? Kasano kumaamaadaan ka iti trabaho? Kat kasta mater aramidam. Di mo matammo ti agdiskarte. Naimbagin ka, bakit? Tadati pagtrabaho, siya ngayon. Ayawan mo, Jake. Adda ti pagtrabaho ka, ta ibirbirok ko. No sa anak nga agdiskarte, ayawanan na. Matay tayo lakit di iti bising. Pangasim man, di na arang-arangan. Napambano ka nagbiyahe na. Kasta nga raw, agil-ilad ka lang dita. Awan mati ko na mga agluto ka. Anyat pa nagkitam kanya kaya, robot? Ay, makaumamatan ti kastoy. Siya kaya akanayo ng tiyang kung kunay dito balay. Ha? Una yan. Niya kalaki din. Kita man nakaturog pa lang na tao. Inayadin mo't Anyat orasan, Jake. Alas 10, ngam di ka pala agunay mo dita. Kas kalabak nang iti kastang aramidam. Na, sa paam ti agriin. Sa ita, agungad ka kasta. Ay talaga, nauma akon iti kastang aramidam. Saan aga po ta agul ulimag da tao kat kastam metal. Hindi ka muking ka. Nagadulakit di mga ibaga-baga. Anyalaki di mo ta. Saan aga po ta makitkitam akabalak nga aramidan ti amin kat di ka metan tumulong. Siyak lang arudan ti kaasi nga ag side-sideline tapno adda pagbiyagan. Awan pa'y mati ko nam nga gluto ka. Uray isulaan kumamat ti itulong mo kanyak. Di mo pa'y maaramid man. Nagapa kayong samot manan ka ni Jake Mare. Wan mare, bigbigatan manin nga agong ungutan. Ay, naapo aya. Nagdun na kami, tapno adda ko makatulungak. Ngamni, siyak lang magayam ti agsak-sakripisyo para iti pamilya mi. Wen, tamo na akabailang Mare. Nagagat kalaunay ngamin. Day tangarod, mare. Aramidat ti amin para iti pamilyak. Ngam saan mat amabalin, asyak la kanayo noon, mare. Ipudno, Mare. Narigat ti kasta. Makapabannog matlaang. Day tati saan ama panunot nila kay kumare. Idi na minsan nagawid ije balay. Bagi na laang ti insangpot na. Awan mati ko na agumatang iti uray bagas lakuman no iso. Kanalaklaka ti bagas ije lugar da. Saan da kayo pa ngayon tugot, Mare? Talaga ma-stress ak launay iti kastang aramiden na, maray. Ipadas mo man, ti saan nga trabaho, Mare? Kitaam na niya ti aramiden na, no awanan ti kanan niyo. Na, apa yun, Sirley? Awan ti plano maglutaw. Agtugtugaw ka lang din Awan mailuto.
Naibusan ti bagas. Naibusan na. Kasano nga rudin day tangay, bakit? Ay, daka mo Si kaman matag panunot iti pamuspusan. Tani, nabambanugak matan. Manu atawanan asyak tagsak sakripisyo tapno agbyag tayo. Bakit? Saan ka nga ekstra makiugas iti natan? Wano makilaba? Nabanuga nga rudaan. Pag inanaanak man ma. Ay, una yan, takas tayo mapaspasama ka. Nay, apay Shirley. Saan ka amapan makipurdiya? Nabanuga kong tatang. Anya? Panawanan tapno agtrabaho mo't dayjay ajay tatang. Kano awang matrabaho na? Tapno mapilitan nga agsapul Narigat mo't ano siya kakanayon. No saan kay ngagtrabaho adwa? Awan agbisain ti pamilya ayaw. Ay, adamot din akin ni Jake tatang. No ipalubos na ang mapasamak dahit na. Nyalakit din. Nabanuga mo't tan tatang. Kasapulak mo't tina na. Naglalainganan day dya lalaki. Gaputa makitkita na nga agan ano sa. Awan mo't tan ti kuna nang agtrabaho. Dan samot problema. Kasanumod nga minday ta kumarim. Apay ni Kumari Shirley. Eh di mo ito nagtrabaho. Anya? Diyan ka mo. Nanya tikinan na. Saan mo takas dyan sigon? Nabanugan day jay Isumat ngamin akanayon ti agtrabaho. Di mo ngamin abuswan. No kinagagat ti saritaan, awan may bagak iti kumarek. Takas la robot mat dayta no para iti pamilyana. Kas jay kumamot ati aramidam. Tulungam ni bakit mo. Tano iso akanayon ay awan sumadot mat. Ha? Anyat kahit mo asawan? Ma-stress kan ka ti asawam. Di mo mat ngamin ammo at tulungan. Nalipatam samat na si kati lalaki. Si kakumati mangidaulo iti pamilyayo. Lukas ta. Nag-istorya gayam kin ka dito, Shirley. Shirley, di mo ammo ti kunada a privacy. Apay manan, anya manan ti pagpupudutan ti ulong. Kunak man no trabaho, tinapan mo biniro. Istorya gayam kin kumarim ti mapaspasamak dito yung balay. Wan ta isudalaang matken ni tatang ti pangibagbaga ak iti sakit tinakam ko. Nasayat nga ro ti kasta. Saan aga po ta nagagat ni bakit mo kung kunanakit di akasta kanya kitay? Anya ti pagsakitan tinakam mo, kat pudnumat, anya lakit din ayak. Hello, nanang. Nakaawag ka ma, Jake, anak ko. Agawid aksan dita, nanang. Apay, anak ka di tinapasamak dita. Makapaumamot nga minan dito. Kat sika ano kaya't mo ti aghawid. Ada mo ti balay apagawid am dito. Wan, nanang. Okay ka lang? Kumusta mo ti kasasaad mo dita? Ibagakto ka na kayo nung makaawid ak, nanang. Agpakada akong, tagimpaki akong. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni nanang, agawid ako ni ti lugar may. Ay kat wana. Talagang agawid ak. Wana, asino ti butbut ngam? Nasapa alimabas ni Jake itay agsapa amare. Papanan na day jay. Agawid iti lugar damare. Anya? Pinalubosam nga agawid? No anya ti desisyon na, ay katiso ti ramidan na. Imawag kin ni nanang na idirabi. Imbis nga urnusan na ti parikot iti nagbaetan niyo, nagawid kit di nakasta. Kaslawan na pasama? Sa nabali mare, sa anak amabuteng. Isumit laang nga stress ti papay na kanya. Di nakpay matulungan. Anwag ti lalaki akasta, mare.
Makatawanan tinapalabas sipod pimanaw ni Jake. Awan ka diti plano na nga agsublay, Shirley anak ka. Ay, jak amo iti day di tao, tatang. Ne, saan mabalinti kasta anak ko? No adda ti diyo nagkinawatan, pagsaritaan nyo Ay, natatang, idi pa'y nga isyo day ta. Manun ti tawon ti anak mi. Manumot ten atawon ti napalabas. Apay, saan nga tayo binagpagaan na kitinadakil na? Konsintidor ti inana day di tatang. Nukas tang agsarita da, husto akanayon ti anak na. Ay, narigat ti kasta anak ko. Narigat mo't laeng no adda nga agpayso di tabalay. Ngam di na mo't amo ti tumulong tatang. Ad-adda ang maistresak no kasta na bambanugak. Kat makitak amayak ti ilad na. Anya ngay ti damag, Mari Shirley. Kas iti sigod, Mare. Awan latatiin pawit ni Jake para iti anak yo. Saan ako namang namnama, Mare? Awanan ti plano na nga agbalbalew tapno agsinublian kayo. Ay, jakam mo. Awan to pa'y apulos ti text na kanyak. Saan mat anarigat ti dawdawat kan kwa na? Ti kanyak laeng kat tulungan na kuma. Kaanong tungay ang makaamiris de dya tao? Wano, talagaan na ito lang matan tikas dya nga ugali na. Nay, Jake, anya tar aramidam dito balay. Agsubli akon bakit? Kailiw kayo ni anak ta. Anya? Ada insangput ko abagas gan groceries. Abas tutay iti makabulan. Dahito may swildok iti nagtrabahwak. Sikan ti mangidulin. Oh, No para kanya dakkel agatad dayta. inurnong ko bakit? Tapno matulungan ka. Tapno saan kan amabannog ka makilablaba? Ha? Anya nga rodan ti plano. Ay ka, agsubli ako na dito balay. Ngam agsapulak iti pagtrabahwak dita sintro. Tapno asidigak laeng kada kayo iti anak ta. Ayun gayam, ayan ti anak ta. Adda iti ayan ni Lolong na. Imbatik ijay tanakitang danak itay. Kasangsangput ko lang. Mabitlaan nga rin bakit? Tamang ipapudot ak iti kape. Ada insangput ko tinapay. Iso ti kapita, mabitlaan nga. Ay, alaman nga rod. Agyaman naklaunay. Anyati ko naman ako. Nagawid ni Jake ti tabalaya. Uwan tatang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Ay kit nasaya at mag-ano kasta. Kung naklakit din no saan kayo nga agsinublihan. Mas daawak nga rod tatang. Nagtrabahon, iso nga adda sweldo na nga impadulin na kanya. Ken amo na mo ti agluto. Iso ti agluto iti pangrabyan mi ita. Ay nasaya at ano kasta balasan ko. Mala, agtinulong kayo nga agasawa. Tapno nalaglagan ti trabaho. No nalagan ti trabaho, naragsak mo ti biyag. Inruar mo dagiti appliance tayo, berta anak ka. Anum dagita? Dalosak man nanang, isupay ang mailako. Adda nga rod amam apangilakwa manak ka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti may agumatang kadagita. Sayang mo't ngamin, sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan lang mo't asik at mangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang, isupay ang maigatang iti masapsapol tayo. Ang mga no adda pa'y madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang, tapno saan kaya mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kitirita nanang. Ay sos, anya laki di na anak ko. Saan mo't anadagsan day tatrabaho ka? Kabaulak mo. Tapno makapag-exercise ak mo lang. Ma-exercise di bagay. Ni nanang mat. Alaman nga ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang.
Ay, ang sakit ki din ti sikat ka. Makapabannog mo kayam. Ah, An wamay, iti appliances at daldalosan nyo iti anak tabagay. ila ko na kanulakay. Inunausaran ka kita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadal? At dangata, di mayat agumatang ka na kita. At da kanumod ko na ti anak ta. Well, kasala na kababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Umaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyan ti amang ilaklako iti second hand items ama ko na. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Anya nga tanong gumatang tamot iti microwave oven ta, kukoy lakay. Ni. An-anuan ta kumangay day ta bakit? Di mo madlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di matan lakay. Cake laang ayamat ti may luto iti microwave oven. Kat si kaano ka sa pulam, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakita nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Manungay. 1,500 kano lakay. Na. Nakanginginamot gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta. Saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan kano ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laeng amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumare, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso na dak ti microwave oven nga ilaklako, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Kadwa na. Kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Ang mga numabayag pa dayta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martes nga release kami. Di ka madanagan, taalaag tumatla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wan, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko, kas may sabayan. Nay, adu pa'y matila kumanak ka. Awan pa'y tinagurdar. Na ipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung titaduma. Uray lang nga may da i-pick up dito balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven. Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipa-reserve. Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na kan ka. Anya lakit din nanang, adda O may naalaan no ag-release da iti lending. Damag ko ngamin kat ado ti utang dayjay. Asaan pa'y anabaybayadan. Kasanulaangan ngay no di na mabayadan day ta order na kan ka. Negatibo man ngamin ang ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo ka dilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya. Adto yun ti microwave oven niya impareserve mo, Mare. Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Mare. Ay, wan Mare. Sulit ti 1.5 mo ditoy. At to'y matibayad ko, Mare. Ang mga numalipatak nga itad. Ay, nagyaman naklaunay, Mare. Isupay nga igatang miti masapsapul mi. Ay, wan gaya, Mare. Sigurado ka nga awan dadaal day ta ang microwave oven, Mare. Wan, Mare, inyalaki din. All goods, maaramat mo pa'y dayta. Okay nga rod, Mare. Agyaman naklaunay. Mabagkat mo ka di, Mare. Basic lang day ta, Mare. Siyak, paiti ko na mo. Anya nga iti ilutong bakit? Ay, unay kan lakay. Makitkita mo't dagiti ingredients iti lamisaan. Agluto ak iti naimas asidaan ta.
Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano ang mausar deta. Ay, katsursurwag alakay. Kita ang laeng, Taamangan no agbidot kamay. Ay sus, madadail lagi de. Wan. Ala, panawan ka ba nga rod? Si kamot ti makaamong agluto. Sa dino man ang ti papanam. Kasangsangpet mo pa'y laang. Agsubli akmanen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Ala, agbati kan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay. Nagimasentin lutong bakay. Nalakla kagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pa'y. Ala, mangan ka. Atutiin na po ita. Aywan gayam. Inikam ko madalaan ng kantatang iti pangraman ng damot Ayun, jakpay ng tad. Mangtid kanto inton madamdama bakay. Wan lakay. Ala, di mo liplipatan Sayang ti karne, no saan ang maibos. Natnag ti microwave oven mo, bakit? Anyat ko nam lakay. Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Diya ka mo, Kita aman. Aman kidino na dadailan. Kasano matanat nagday ta? Kat mayat mo ditay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apo siya, Anya lakit din aya. Imbagak nga minken ka, nga iti lamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod amatnag. Malahwanan, basol kon. Wag sasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isumanan na pagapaan ta day ta. Kumusta ti oven? Mayat pa'y? Di mat ag-onan lakay. Anya? No apay mat nga min anak nagday ta nga oven Awan kit din ti pagluto Mala, aglisi ka man ta kita. Awan nga rod. Itay pa'y anay saksak day ta ngam di mat pumudot. Amangan no adalaang naputed aware na Diyak mo Mano abulan lang nga nausar day ta nga oven. Naperdikit ni nadagos. Anya ngay nga rod, nalpasen. Uray agunget ka dita, nadadailan ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan numatarimaan pa'y. Agdigos kayo, nanang. Sa dino ti papananda anak ka. Ne, nalipatan yung samot follow-up check-up yung ita, nanang. Anya itaya. Miyerkules, nanang. Miyerkules kaya mo. Kunak no Martes pa lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat, nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na, mangan kayo tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga nuado ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisagana mo't lang ti pagdigos yung ijiban nyo, nanang. Ay, agyaman na akberta nakaw. Daing pangal daw yo, Tata Rodel. Kastabak ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul baw? Kasaritak ko man ni Mare Berta, Tata. Sa payan dati napanandag ni Antay. Sa dino, Tata. Anya nga oras di pa nagawid da. Follow-up check-up ni Antim ita. Jak sigurado, no niya nga oras di pa nagawid da. I-text no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod da ito'y, Tata. Ha? Anya da ita? Ti microwave oven ang ginatang ko kenkwana. Hape nga isublim ngay. Ada magayam dadail na, Tata. Anya? Saan mo't apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisublimot ti oven, tatang.
Inyag ti kumarim itay. Nay, apay ka no? Napirdi ka numay. Di na ka numausar ta san ka apumudaw. Anya? Kasano ko dadaal kat inpadas ko dayta. Sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas atawon nga inala na dayta tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim Di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapon no apay ang nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngayon. Ibaga masimangpit kayaw. Itikas na. Mapagsaritaan niya unan yaman ti parikaw. Nay, ayanan nga ije oven bakit? Diyak mo ten makita iti kusina. Awanan Nang ipanam? Kwa. Oh, apay di ka makasungbat. Inbasura kon lakay. Ha? Nang ibasura amay. Mabalin sa apay mat amareper day jay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure, iso nga imbasura. Mabalin pa'y ama iparepair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita, tada pa nakinton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko, anya kalakit di mo din lakay. Anya nga itima ko nam iti microwave oven nga insublik mare. Inpadas mo ka din. Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano day di mare, amangan no adamot ti kinutim. Ay, awan mare. Talaga saan nga agkuri daytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwarta. Anya? 7 abulan ng tinapalabas manipod inalam ti oven mare. Sa maysa, imposible mo't asan ang nagkure. Kat mayat mo't day ta di may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak mare. Ay, pasensya ka ngam saan mare. Anya kalakit di matan mare. Logi akmat ano na perdit inlakom kanya. Anyat amok ngay mare. Amangan mat no si kamot laang tinangdadaan. 7 abulan na ita nga oven kan ka mare. Ay, unay kan mare. Rupat kwarta ka mo. Kuka mo ang tabulok nga oven alakom. Peh! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijabalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanyak. Anya? Ne, apay ko mga iparefund na ken ka. Kat ijay met balay tinakadadailan na day nga oven. Kunak tumat kat. Ti ko na kanyak. Di yung ka numausar ta saan mat apumudot. Sana pud no day tamare. Nausar na day nga oven. Nadadail lang iti aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko ijayan nyo, kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon day babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaon ay manong. At least, nalawagan ti amin kanyak. Pakibagan tulangan kini Mari Almata umay naalaan ti oven na. Kasano ngayon day tanga upay na nakaw. Umay alaan ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta na ngay, isublim ka di mo lang. Saan, nanang? Ijay balay damot gayam tinakadadaulan iti dayta nga oven. Natnag ka no kung ani manong kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao, nanang. Luklukon dati padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini manong kukoy, jak naamuan ti pudno. Agasam man nga min, tapito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw.
Anya lakit di mo tendi kastangar aramidam si Kaalma? Na, apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumat lagayam ajak makita ti Oven. Insublimmat gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparifan ti kwartam. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan iray. Ah, Saan anasaya ati kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti ibabain mo. masayangan ak nga rod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaigatang iti dayjay nga oven. Ngam dito yung matbalay tinakadadailan na. At damat lang tinagkurangam. Iso anadadail dayjay nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan amabalin nga iparifund mo ti kwarta nga imbayad mo? Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaen dayjay nga oven, ta ipaadas ko nga ipariper ken tatang, numabalin pa'y. Wan lakay. Mapan ko alaon inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo.